Bok ljudi, evo danas imamo unbox Xboxa 360, Holiday Bundle paketa, znači sadrži Xboxa, 250 GB hard disk, Forza Motorsport 4, Skyrima i mjesec dana Golda. Evo, kutija je lijepa, ima Wi-Fi, HDMI, Facebook, Twitter, bežični, znači kontroler, headset, onaj jeftini. Evo, tu vidimo lažni gameri, mislim mogu se bar profesionalni gameri poslikati, a ne ovom. Evo, znači kutija ovako izgleda, će ovo se digne, papir običan. Tu je sada kutija, da vidimo što je unutra. Evo, tu vidimo jedan jump in na francuskom Lance 2. To je to. Ja sam evo uzeo i Call of Duty Black Ops 2. Evo vidimo sa Nuketown 2025 mapom. To mi se sviđa, moram priznat. Evo, zanimljiva stvar. Dakle, ovo je tu, da vidimo nastavni list. Dakle, sa informarka. Dobro. Ovdje imamo Skyrim DLC. Tu je kod nekakav, to ne smijemo, dobro, to su upute, samo malo, aha dobro, kod je zaštićen, Skyrim, download, Forza 4 Motorsport, bundle, Better with Kinect, sigurno, još malo manuala, pa onda ovo ima tu papira još, opet manual, live, što još imamo ovdje, opet live, uputstva, to samo nebitno. Evo headset. Kontroler. Da vidimo šta su nam to stavili unutra. Wow. Zanimljivo. Microsoft. Novi D-pad ovdje. Super. Baterije. I to Duracell. Unutra je SCART. A to mi neće trebati, koristit ću HDMI kabel. Strujni kabel. To mi neće trebati. Power brick. Sad je nešto malo manji i lakši. Ima bolje hlađenje u odnosu na one starije Xboxe. Ova folija i sad ide na najglavnija stvar, Xbox. Sama konzola. Dakle, to. Evo, kutija nema više ništa, prazna kutija. Evo, Xbox sama konzola. Hard disk je navodno ovdje unutra. Evo, dva USB-a prednja. Touch sensitive kontrole.
Jedan veliki cooler fan. Navodno ima jako dobro hlađenje. Postotak da dobije Red Ring of Death je manji od 1% u odnosu na one prve modele Xboxa. Evo, to bi bilo to za danas. Sljedeći unbox bi trebao biti Samsung Smart TV za negdje oko tjedan dana. Pa vidimo se onda. Pozdrav!